Ka kizibata yabi kunurke Elizabeth kane angma o semosozo ka anso nda o chuma kuna Nazareta. Ne ka ang katash anso na naria o chana ya kuna Maria. Ha kun yash ka ho siguna Jose manoa. Kane kuchi semosoy angria Maria ne katahsoa. Rakui ahmatsoa o se kiant oy ang seluch etso adon. Sane karaya ang Mariana na kami semosoy ahne nekin eno mech kami so na nabadang hama. Kane katahun semosoy ahrianoa. Arang ray ang kiay ang seluch etsoa. Kutru son es no one Jesus tukunaso masoa. Tani ang sisan o meso adon. Aseba kunchi so siguna David rianso si Israelita ganaro. Tanki yam aso kunchi sorian so no kabino ka anhadon. Ne katah Maria rian se mosoy anha. Chana ya meha asa kawe kutru ne erasoga. Kane katah se mosoy ahria Maria. Kayani mai anka so ne rakui ya ang sino kwant o ma so ne cheda tani ahmen kutru so adon. Ne katah Maria rian se mosoy anha. Dametse na chana yason che sinir amani me ne kawe ki yason dawa kataso riaha kane na chung se mosoy ahmazoa kache dogui gane kahni ya Maria madvi no Elizabeth ne nu kami Maria ka Elizabeth ne nu wen ke Elizabeta dametse katuni mai ahni mai Elizabeta ne nu kwa kami no ga Maria katahnoa ke angshnan ya horun soria kunundani chana ne usar ke ya shnan ya ne kutru so adon kane kata Mariana nanya sa vai angranima ne kunyan oranima ni anima mai anhadon ne ya kata kununda yibi seba chana grit oshnan ya meha kane banu yabi kanya Maria tukwa Elizabeth kane kinano tukwanoa Dame se zigona Jose me zishka manchana gona Maria ne shkaso cuenta se va a nurkeno ne eja. Cheda nuchurazo ne kunrazo se va tanahi bezo mano adon. Ne kaberazo kutazo ka kunsha Maria ma. Beda nuchurazo takiazo gane rehni na kiao se mosoy angrianzoa. Ne kata se mosoy angrianzoa. Seguchui so shkaso ma Mariama ne tumeno kakuma ma se nayon erkeno kya nimai ahadon. Tame se kutuno on est o kunine Jesus tukunaso man eyo cheze kunso sitinani mani tuiso riatechi uchi nimani so adon. Kia ke ahnu nana katash na ahso kanaria o sinata sanay ahrian yubine niya menana kami zorian sinata sanay ahyoa. Kine eso seba kinari o chanayan ne kutunon es o kunine Emmanuel kunah hadon. Tan kami ang sinir amani kanarian sinata sanay ne nana Emmanuel mera kata seba kane maay ahkani adon. Bedane kinanura Jose ne kiaso nundaba katash se mosoy angrianzo ne shkaso ma Maria. Sane ne kotoso gano dase kisi kuchunon es ogunia.